بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع بسنته إلى يوم الدين أما بعد. نعم tukaba turi gusatira mu gusoza igika cya mbere. Naam, igika cya mbere tukaba tugeze ku isomo rya 9 kubwo kuba igika cya mbere gifite amasomo 9 gusa, agizwe n'amasomo ndetse n'imyitozo ikagenda nayo irimo. Naam, al-ard tugeze kuri ba, ra zal waw, nkuko twari twaje kubivuga, ra zal waw. Ra reba uburyo imeze, ra isanzwe, ra iri guhera ikaba yabanjirijwe n'inyuguti runaka, ra iri guhera. Mbese ubwo ahanga niho twavuga ra isanzwe, ahanga twavuga ra iyo hagati, ariko kuba iri hagati ni ukuba yagombaga kuba yafatana imbere n'inyuma, ariko mu mategeko areba iyi nyuguti arebana n'iyi nyuguti ya ra ndetse n'abavandimwe bayo, ni kubwo kuba itagifatana imbere n'inyuma, ahubwo ifatana imbere gusa, ariko inyuma ntago igifatana n'inyuguti z'icyarabu. Nara iri guhera noneho iri kuzayo iri yabanjirijwe, mbese yafatanye imbere ariko hano inyuma nta kintu gihari. Naam, dukomeje hano nkuko turi kubibona, rasun, ra ni isanzwe ya itangira, ubundi yagomba gutangira ikaba yafatana n'indi nyuguti, ariko ntago byemewe. Rasun ni gutyo yandikwa isanzwe. Rasun bisobanuye umutwe. Turkiyun, mbese umunyaturukiya w'igitsina gabo. Ariko tur uri kubona ra, kafu ntabwo igeze ifatana na ra, ariko ari nk'indi nyuguti ya cyangwa ba cyangwa ta byafatana. Ubwo rero ra ni gutyo yandikwayo, ifatana imbere, mbese ta niho turi kwita imbere, inyuma akaba ari hano hari kafu. Ubwo ta turi kubona ko ifatanye na ra, ariko ra ntabwo igeze ifatana na kafu muri iri jambo dufite. Niyo mategeko agenga izo nyuguti esheshatu twavuze. Turkiyo ni umunyaturukiya, bikhairin, ra yaje iri guhera, iri guhera, uri kubona yuko yafatanye n'inyuguti imbere yayo ariyo ya, bikhairin, byiza cyane. Naho zal, hano zal irasanzwe cyangwa ni iri gutangira amagambo yandi akayiza inyuma yayo. Na arzal iri hagati, wundi yasabwa kuba yafatana imbere n'inyuma, ariko tubuze kubibona nkuko hano bimeze. Na zal yaje iri guhera, mugasabwa kuba yafatana imbere yayo, kandi biremewe cyangwa birashoboka. Zainabu ni izina ry'igitsina gore, ubwo nyine za ntabwo igeze ifatana na ya, kubwo kuba itajya ifatana inyuma yayo. Mbese iyo yaje igakurikirwa n'indi nyuguti ntabwo bijya bifatana imbere yayo. Zainabun, izina ry'igitsina gore. Zainabu, izina ry'igitsina, Zainab, izina ry'igitsina gore. Azmun, kwiyemeza cyangwa azm yo kuzirika, mbese azmun kwiyemeza ikintu. فإذا عزمت فتوكل على الله. nuramuka wiyemeje gukora ikintu uzinge Allah subhanahu wa ta'ala, igihe ari ikintu cya halali ugikore. Naam, azama, فإذا عزمت, ariko iyi zal ifite fatha. Irumi rw'icyarabu umuntu iyo ari kurusobanura cyangwa ari kuruvuga asabwa kuzirikana harakati zigiye ziriho akarusho mu mpera ndetse no mu hagati y'ijambo ndetse n'intangiriro y'ijambo. Azmu, ubwo ya ain ifite fatha, ain yaje ifatana na zal, ariko mim ntabwo igeze ifatana na zal. Bakubaje ngo kubera iki, ni kubwo kuba zal itagifatana inyuma yayo. Mbese iyo iri hagati ntabwo ishobora gufatana imbere n'inyuma, ifatana ahubwo imbere gusa, ariko inyuma ntabwo ishobora gufatana n'inyuguti ndetse na ziriya zindi twabonye ku isomo ryahise. Azizun, umunyacyubahiro. Ya aziz, ya yafatanye imbere na zal, yego, ariko hano haje izindi nyuguti ntabwo byafatana imbere yayo. Azizun. Naho kuri waw ni inyuguti isanzwe, waw isanzwe. Wasahlan, wasahlan, ubundi sahlun ni ikintu cyoroheje, ariko wasahlan mbese urakaza neza. Ubwo waw iyi ni isanzwe,
itangira, uburyo itangira. Wawu yasabwa gufatana na sin, ariko itegeko rireba izi nyuguti eshatu ni kubwo kubitaza ngo iri gutangira ngo ifatane n'inyuguti inyuma yayo. Mbese hano hahita hafatana n'inyuguti. Wawu ntabwo ishobora gufatana na sin ndetse n'inyuguti iyo ari yose mu rurimi rw'icyarabu. wasahlan. Naam, uburyo twagiye tubona ahlan wa sahlan, urakaza neza. Nta mu buryo bwo kwakira umuntu. Wawu yo hagati, wawu yo hagati khawula, uri kubona kha, inyuguti ya kha na lam, ntabwo wawu ishobora kuba yafatana imbere yayo ndetse n'inyuma yayo ifatane. Naam, ubwo rero wawu ntabwo yafatanye na kha mu buryo bwo gutangira. Kha yaje iri gutangira, wawu birafatana, ariko lam ntabwo yigeze ifatana n'iki na wawu kubwo kuba itegeko ryayo ariko rimeze yuko itajya ifatana inyuma yayo. Khawula, izina ry'igitsina gore. Naho huwa ni ha na wawu yaje iri guhera, biremeye yuko ifatana hano, ariko ubona nka wawu ebyiri ntago wawu ebyiri buri yose yanditse ukwayo idatandukanye n'indi. Nahangana kubwo kuba banditse nyine inyuguti iri bubashe gufatana n'iyi wawu, ariko hano ushyizeho hamza au ntabwo byafatana n'imwe yafatana n'indi. At-tadrib, umwitozo wa mbere. Murra biqalamika, nyuzaho ikaramu yawe ala al-harfi, ku nyuguti. Nyuzaho ikaramu yawe. Ra ni ukuba wakongera ukayandika, ra ukongera ukayandika, ra ukagenda ukayandika, ukongera ukayandika, ra ukongera ukayandika. Ubu buryo izi nyuguti enye ziri kugaragara neza, ariko iyindi ni ukuba wimenyereje kwandika izo nyuguti zabanje, nayo ukaza guhita uyandika ikakorohera mu kuba wayandika. N'iyi nyuguti yindi ya gatandatu ukaba wahita none uyandika nubwo itari kugaragara neza, ubaye ufite igitabo cy'umwimerere. Zal nayo ni gutyo bimeze. Zal 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 zal. Waw gutyo. Mbese no kubura mwimenyeze kubyandika kubwo kuba iyo wanditse ikintu urushaho kugifata mu mutwe, ukabarushaho no kunakizirikana igihe ukibonye ukaba ukimenya. Naam, at-tadrib, umwitozo none wa kabiri, ni ukuba wagenda none usubiramo iyi nyuguti, dore ko tunayifite ariko uri kubona umutwe wo hejuru, ni uko wahera hano wangiza ukamanuka, wahera hano ugahita umanuka, wahera hano ugahita umanuka, wahera hano ukayandika ubugira kane. Na zal nayo ni gutyo bimeze, ukayandika ubugira kane mu buryo bwiza, na wawu ukayandika ubugira kane mu buryo bwiza. Uri kubona na hano ni wigana ibi ngibi, none hano uri kubona gusa, ariko bagushyiraho akarongo uri buhereho uri kwandika ugahita ujya munsi. Nkuko cyagiye twabibonye ku rindi somo, umuntu yandika aturuka hejuru ajya munsi, none akandika ahera iburyo ajya ibumoso. Iyo ni ibijyanye n'imyandikire y'ururimi rw'icyarabu. Twihuse hano, at-tadrib, umwitozo wa gatatu. Murra biqalamika, nyuzaho ikaramu yawe ala al-kalima, kuri iryo jambo. Ra'sun, umutwe, ra'sun, umutwe, ra'sun, umutwe, ra'sun, umutwe. Uko wagenda ubyigana urushaho kwandika iyi nyandiko y'iri jambo ryanditse hano, urushaho kubimenya kubyandika, ndetse no kuba nawe wabyandika niyo babikubwira uri ahantu, uko warushaho kuba wabyandikira ku giti cyawe. Turkiyun ni umunyaturukiya, turkiyun umunyaturukiya. Zainab ni izina ry'igitsina gore, Zainab ni izina ry'igitsina gore. Azm, naam, Zainab nabyo nuko wabisubiramo uburyo byanditse ibintu ukagenda ubyigana ukabyandika. Naam, azm yo twavuze nkaho kwiyemeza. Naam, twavuze azmu bisobanuye kwiyemeza ikintu, mbese gufata umwanzuro ukiyemeza ikintu runaka kugiye kugikora, uko kwiyemeza mu gushaka gukora ikintu cyangwa mu kujya gukora ikintu. Azmu. Mawzun ni umuneke, mawzun umuneke, mawzun umuneke, mawzun umuneke, mawzun umuneke. Mbese ukagenda usubiramo aya magambo uburyo yanditse, mbese iyo myandikire y'iryo jambo ukagenda ubisubiramo neza. Azizun umunyacyubahiro, ukagenda ubisubiramo ijambo ugenda ubisubiramo uko byanditse neza. At-tadrib, umwitozo wa kane.
noneho ni ukugenda ufatira ijambo rasun umutwe ukabyandika ahangaha ubugira gatatu, turkiyun umunyaturukiya ukabyandika ahangaha ubugira gatatu, Zainab izina ry'igitsina gore ukagenda ubyandika ahangaha ubugira gatatu, azmu kwiyemeza mu gufata umwanzuro mu gushaka gukora ikintu ukiyemeza nyine ukagenda ubyandika hano ubugira gatatu, mawzun umuneke ukagenda ubyandika ahangaha ubugira gatatu, azizun umunyacyubahiro, hadha aziz uyu ni umunyacyubahiro, naho ukabyandika ubugira gatatu. Ubwo rero ikiba gisabwa ni uko umuntu asabwa gukora impamvu akiga akanakurikirana uburyo umuntu yagiye abisobanura cyane kugira ngo nawe yarushaho kugira iki yabizirikana ndetse akaba yanabimenya. subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.